جار كسلاب الوبن تماشاوان بريزيا بولتنا ساعت 6 یا تایبەت ڕۆژاوای کوردستان و سووریە و ژوارەبێ پێشکەشکردن. سەرۆک مەسعود بارزانی بە بۆنەیە 32مین سالبەگەرا کۆچبەرکردنا دامەزرینەرێ پارتیا دیموکراتا کورد لە سووریە دکتۆر نوردین زازا پەیامێکە بەڵاف کرد. پەیامە سەرۆک بارزانی و هایە بناوێ خدای مەزین و درۆڤان 32 سال di ser koça dawiya têkoşer û xebatkarê Kurd Dr. Nureddin Zaza derbas dibin. Dr. Nureddin Zaza damezrînerê Partiya Demokrata Kurd li Sûriye û sekreterê yekemê Partiya Kurdî bû ku li Sûriyê dest bê çalakiyên siyasî kir. Xwedê jê razî Nureddin Zaza ji malbatek niştîmanperwer û şoreşgerê Kurd bû. Temenê xwe di xebata siyasî û rewşenbîriya binavê doza rewa ya gelê xwe serf kir. دوێریێ de koçberî û zindanî jî dîtiye. Niha em di demekê de bîranîna Xwedê jê razî Dr. Nureddin Zaza dikin ku pêşeroja gelê Kurd li Sûriyê rûbirûbûyê gefên mezin bûye. Pêwîst e bi hewla hemû aliyek û berdewamiya wê xebata siyasî ya Nureddin Zaza û hevalên wî berd û kevirê binaxi û bingehîn bû. Mafê rewa yê gelê Kurd li Sûriyê biçe sipewda wî bi êşên Kurd li Sûriyê bêanîn. Di dawiyê de em bîranîna Xwedê jê razî Dr. Nureddin Zaza bi bilind radigirin hêviya serkeftinê ji bo hemû azadîxwazan û niştîmanperwerên gelê Kurd û pêkanîna armancên rêvaza Kurdayetiyê dixwazin. لرکفتا نهی هیوا دهان 2019 ترکیه اپراسیونک لشکری لسر سریکانی و گریسپی انجام داد. ده انجامی ده هر دو باجارین کردی هاتن جدزدان بهتر ج 300,000 کرد ج زیدن خو دربدر بون بهتر بیزانین وی راپورتی ده. بریا سالکه دروژکه وکه ایرو ده ترکیه اپراسیون کلشکری لسر هر دو باجارین سریکانی و گریسپیان روش آوای کردستانی انجام دا. ده انجامی دا بصدان لاو کچین کردان شهید و بریندار بون. بهتر جه 300,000 کرد جزیدن خو در بدر بون. دروژا چهارشنبه ریکفتانه هیوادهان 2019 رجب طیب اردوغان سروک ترکیه دست پیکرنا اپراسیون لشکری کونابلی کربوکانی اشتیه لسر باجار سریکانی و گریسپی را گهانده. کوه دمی او هر دو باجار دبن کنترولا هزین سوریا دیموکراتیک دبون. اپراسیون لشکریه ترکیه لدیجی سریکانی و گریسپی بد و بمباران کرنا جماره یک بنگهن قصدین لشکری لدردور و لناوا سنترا باجار سریکانی دست پیکر. لگل دست پیکرنا اپراسیون لشکری پیلا دربدری جی دست پیکر. پشتی دست پیکرنا اپراسیون لشکری بسی روژان. لریکفتا 12 مهی. هزین ترکی کاریا ناوندا باجار سریکانی کنترول بکه. قصده و کشیا. لریکفتا 13 مهی جاره کدن هزین سوریا دیموکراتیک ریشی هزین ترکیه لناوندا باجار سریکانی کرن. کارین د 15 مهی ده. جاره کدن ناوندا باجار سریکانی جدست هزین ترکیه درخینن و کنترول بکن. باجار گریسپی د 13 مهی ده جالی گروپین چکدار یم بسر ترکیه و هاته کنترول کرن. شر مزن د سریکانی ده حتی 19 مهی بردوام کرد. شرو پفچونن ناوبرا هزین سوریا دیموکراتیک و گروپین چکدار یم بسر ترکیه و بردوام بو. د 19 مهی ده ترکیه کنترول کرنا توایا باجار سریکانی و گریسپی را گهاند و هزین سوریا دیموکراتیک با کوراهیا 20 میلان و کشیان و شر بو دما 5 روژان راوستیا او جیلگوری ریکفتنک امریکی و ترکی. دما ایریشا ترکیه بو سر سریکانی و گریسپی دست پیکر. هزین امریکیین لروجاوای کردستان فرمان ج دونالد ترامپ ورگرتن کو تفگری نکن و جوان نافچین شر و پفچون لیهنه وکشن. سروک مسعود بارزانی لگل دست پیکرنا ایریشا ترکیه بو سر روج آوای کردستانی هات سرهیلی و داخواز ج فرنسا کر کو رولکش بوی پاراسنا کردان لروج آوای کردستانی ببینو ریل پیشیا رودانا کارستان بگره. اروها لگل دست پیکرنا ایریشا ترکیه بو سر سریکانی و گریسپی پیده جماره برای انشار زیده کرن. لباجارین قامشلو، دربیسیه، دیرک، عمود و گندوارین وان برای انشار هات نوکرن. پیده خالین لشکرین ترکیه دناوا خاکا ترکیه ده لسر دریجاهی سینور روجاوای کردستان جناوا گندین سینوری آرمانج کرن. و لهم برده ترکیه جماره گند کرنا آرمانج ده انجام ده. مدرسی دناوا خلکی ده بلاف بو و پیلک دربدریه جه چند گندکی دست پیکر. ددم کوپیویست بو پیده جان ولاتیان و مالو ملکن وان جه آرمانج کرنه بپاریزه. پیده برای انشار زیده کرن. جه گندین خرابرشک، زهریه، جمشرف، حابل هوا، جارودیه، سرمسا غابانی، باترزان، قاستپانه، لطیفیه، قره حسن، حمدونه، مزرعه عین دیوار دیرونا آغه، جه کوبانه جه هردو گندین تل حاجب
و مرتسمیل خالên leşkeriyên Tirkiye armanc kirin. Li hemberda Tirkiye gundên Mizrê, Eyn Dîwar, Hemdûne, Carûdiyê, Dêrona Axê kirine armanc. Di encama operasyona leşkeriya Tirkiye bo serbajarê Serêkanî û Girê Spî bêhtir ji 300,000 welatiyê Kurd ji êzêdên xwe derbeder bûn. Berê xwedan bajarên din yên Rojavayê Kurdistanê behtira wan di dibistanan de bicî bûn. Piştî her du bajarên Kurdî hatin kontrolkirin û Kurd ji êzêdên xwe derbeder bûn û agirbest hat ragihandin, Donald Trump serokê Amerîka got agirbest wê berdewam be û Amerîka peyman nedaye Kurdan ku bo dema 400 salî li Rojavayê Kurdistanê bimîne û wan biparêze. Rûsya jî hate serhêlê. Hêzên xwe anîn navçeyên Sînorî. Li gorî rêkeftina Rûsî-Tirkî şer bi yekcarî hate rawestandin. Ew jî bi mircê vekşana tevaya çekên giran û hêzên Sûriya Dîmokratîk û çekdarên YPG bo kurahiya 20 mîlan ji Sînor. Grupên çekdariyên Tirkiye piştevaniya wan dikir. Piştî ku her du bajarên Serêkanî û Girê Spî kontrol kirin. Dest bi diziya mal û milkên welatiyan kirin. Destê xwe danîne ser malên Kurdan. Malbatên xwe li zêdên Kurdan li Serêkanî û Girê Spî bicî kirin. Hete weke îro jî hîna bin pêkirin li her du bajarên Serêkanî û Girê Spî berdewam in. Bê ku rêgirî li bin pêkirinan were kirin û encam der werne sîzadan. بله تماشاوانên birêz li ser derbatûna salekê li ser encamdana operasyona leşkeriya Tirkî bo ser her du bajarên Serêkanî û Girê Spî bilaz vê babetê li gel her du mêvanê xwe birêz Abdulhamîd Xelîl siyasetmedar û siyasetmedar birêz Seዕdûn Şêxo gotobêj bikim. Ez ê ji mêvanê xwe birêz Abdulhamîd Xelîl niha amadeye li ser hêlê bi me re ez ê li gel wî dest bi guftugûyê bikim. Birêz Abdulhamîd hevdema te baş be em ê ji sedemên encamdana operasyona leşkeriya Tirkî dest pê bikin. Ew sedemên serekeyên encamdana operasyona leşkerî ya Tirkî bo ser her du bajarên Serêkanî û Girê Spî çûbûn heta ku Tirkiye dest bi operasyona xwe kir. Dem baş savrêz Serçava. Tirkiye esbabê wadihin ji bo derbaskûna Girê Spî û Serêkaniyê û berî wê Efrînê jî. Ew hedefa wê jê mentika Kurdî bû. وەک ئەهدافی ئەعلان دەکردن هەک ji bo PKK'yê ya ji bo hinek xeterê ser wê qewmî dişekilî. Ew ehdafeyek digo xeter ser em li qewmî heye mere ne vî şeklî dixwaze. Eşkanî dinê hebûn. Hîv xwe derbas bû ev mentika Kurdî ji hev perçe kir. İstihdafa qediya Kurdî bû. Ew fesailê wê pêr derbas bûn wadih bû. استهدافا ملتê Kurd bû û coğrafya Kurdî bû tişkîdir bû ji ber mumaresatê wan tehcîra Kurda û ziya wan ji emlakê Kurda re û ji derxistina Kurda ji erdê wan de wadih bû ne meqsûd bêterefek û ew terefê din bû meqsûd tê milletê Kurd bû û ew hedefa reîsî bû ji derbasbûna Tirkî. Birêz tu bixwe xelkê bajarê Serêkaniyê ye yani binarîna te kî bû yê bahane ji bo Tirkiye durust kirin heta ku Tirkiye operasyonek leşkerî li dijî Kurdan taybetî li her du bajarên Kurdî Serêkanî û Girê Spî encam da. Binarîna te kî ew alî bûye ku bahane ji wan li durust kirin ji Tirkiye re? Mamosta belkî exta hebûn belkî hicet destê Tirka çêbû ji bo van îmûran. بس نه او حجتا كافي بو تركيا اعلان كرج مناك درباسي عردكي بكو ولاتكي احتلال بك او بستينه وملتكي كامل باليده او حجات الجمهوريه بككي بو قاسي تعدل كردا كامل كرن انا يعني قريب بككي بيتريش بككي فو بيتريش بهدي فو يعني ايه بيتر تعدل وان كرن ايه بيتر تعذيب وان كرن هندري باجاري سريكاني وغريس سبيده نه PKK bûn û ne PYD bûn. Yani rast اخطاء çêbûn, istifzazat çêbûn ji etrafna, lakin ne ew sebeba wehîd bû. Tirkî eطماعê wê xuyan di mentiqê gişîtê ew ana tedexula wê Lîbya de yê, tedexula wê Somal de yê, Yemen de yê, Qetar de yê, ve Azerbaycanê dibînin hewd البحر الأبيض المتوسط. يعني تركي اطماعني وي قال لك يفرهن بمنطقه دير نه موضوع حزبك يا تهديدك بسيط حزبك تركي ام فين بكن كراماتر تركي وقتادر باسيفان مناطق شاد باعتداء تكش افخاغت الضغطين تستويدن ضد اوروبا وروسيا وامريكا شجارة قارب جوان اعتداءات هذا قال قابلي
سيطرة لسر جغرافيا كردي بك يا قضاء لسر قضية كردي بك قار تنازلش هر تشتي بك مقابلي وي ابدا ان موضوع حجه فلان دا يستوي يا فلان كس دا يستوي او بريجي تصريح دانه او كردستان بالجنوب بريز عبد الحميد يعني لغوري نرينا تا تركيا بيدي كربهانه حتى كو ايريش اخوا لسر هر دو نافچين كردي انجام بده راسته او جزء جيبه او كرم بهان بس فازم دفتي بدن ادلب بله خوازم بريز عبد الحميد ابو براز خوازم دفتي بدم ميفاني خوي دن بريز سعدون شيخ وجي سياسه مداره بريز سعدون هذا ما تباش بزي همان برسياري اراسته تبكم يعني كيبويه بهانج بوي تركيا دروس كر داكو دس بيريشا خو یا لشکری لدیجی کردان لروجاوای کردستانی انجام بده بريز عبد الحميد دبیجه ترکیه پیاده بهانه یک بو پیاده حتی کو دست به ایریش آخوا لسر هر دو نافچین کردی بکن نرینات لسر به یکی چیز خوازم نرینات بزن سپاس سلام شتو تم شغاني آركير وميفانيتي شاكك عبد الحميد دسبيك خوازم بيجم روجا نهيمة هذا روك جرامبو روك طعلبو الجمحة من ملتي كرد بس الجم ملتي سريك عنيه وتايبت ملتي كردي سريك عنيه روك رشبو نبس طعلو جرام سلاب لجاني وان كساني قدبر عردي خو ومالي خو شهيد كتن خوينا خرجاندن سلامتي وشفاج بريندارار و آزادي جوان كسيق حيانها نخويان ويان قرتين الجم حكومة تركي مسألة تركي نرينا ويج برسا كردي بقشتي زلالي وخياي أو دجي ما في ملتي كردي شوف الكردستان ايراني بي ولا الاسوري ولا الكردستان العراقي ولا ايراني بي او حمتش دي بك معنا دجي تطلعات ملتي كرد دجي دا خوازيه ملتي كرد نتوي بسكن بس لفي دري كرتا خرط اجد دستي حكومتا تركي دبو وحكومتا تركي وكرتي شغلي الجم كيزينا بدولتي ايق باندورا وان لسر روشا سوري هي كرتا هكاكي باش بريز اما بين بله بريز سعدون اما بين سر هالويستا امريكا دويدا ميدا امريكا دويدا ميدا دما كو تركيا اوبراسيون خويا لشكري بو سروجاوای کردستان انجام دا بدنگی هلبجات سروک امریکا دونالد ترامپ درکت گوت کو امریکا بودا ما 400 سال لروجاوای کردستان نامینه و تو سوز ندای کردان جبوی پاراستنه جبر چه امریکا بیشن گلوبا کسک دا ترکیه حتی کوی ایریشی انجام بده و بدنگی هلبجات لگوری خویابو امریکا خواست جبهيدي و بككي وانج هبدو بقتيني يعني خواست كادرو بككي وشكداري بككي كردستان سوري درخه فيكا غتي بفيكا غتي تركي دوز لامريكا ذكر وروسيا ذكر انه اسقى برناكم وازي درباسي عرضي سوري بفم لفان دبري جبهيدي دسهلات ديدي بمعنى انه چکداری پکه لوی درین و اولکاریام و تید بفن و تعدیل اولکاریام بکن و اسقبلناک او کاغطات دستیوان دبو مخابن او کاغط پیاده نکاری بو يعني او کاغط دسته ترکی درخسته مخابن پکه اوجی افغاوا برجوانديه ملتي كرد دبو اف كاغت جدستي حكومتا تركي درخستا بيتر وچاغي هلوستا كردي كرد اتفغارا كردي كردستان سوري دو خرطبه وكاري وحتى امريكا ودولتي
ایگ باندوراوان سر روشا سوری هنه وی کاری بعد وچه اطماع حکومتا ترکی بسکنیا. باش برز عبدالحمید بدگرم جمتا جبلی امریکا کو بیدنگی هالبجارت و پشتوانیا اپراسیونا لشکریا ترکی کر لسر اصلا ناف دولتی جی ولاتن اوروپی ولاتن روش آوایی دما کو ترکی ام بیجن انجام دان اپراسیونا لشکری راگهان گلک ولاتان پشتوانیا ترکی کرن سدم چبو کو اولات لدیجی کردان راوستیان بناریناته برز عبدالحمید اگر تدنجة مبهيست بريز عبد الحميد تمام بهيز ترش مرة بلي اشتري كرم بك ما مستا تجاري يعني برام نكذب بالامك نا اوروبا نا امريكا نا حتى روسيا دفش تركي برد مقابلي كردا هذا واقعك تمي اف دولتي متحده بالكامل جانبي حقوقي انسان تمثيل كن وجانبي ديمقراطي تمثيل كن جبو حقي ملتا تمي جبو كردا بعريه اك ددنمت غولا فينا خورت وكشكي مداتن وددنما يعني ما بلكي اخطائني ما جهنت بدر بارده او اتفاقيات بماركرنه كش دائما تكتيكي ابدا بمرتشكي استراتيجي نكرن بمنطقي او جي سدمت رئيسي جي امن يعني ما مصالح حيوان دولتها بيتر قاربت بجغرافيا والتحقيق بكن وام بعقليك دنيا تعاملي بدولتي جيران بكن وقت يعني انا تركي دولتها قال لك خرطت منطقتي استراتيجياوي خرطه موقعي جغرافي قال لك خرطه روس بحاجه امريكي بحاجه اوراقي ضد روسيا هي ضد تركيا ضد امريكا هي ضد اوروبا هي كار تنازلات اجوان اوراق اجوان بكم مقابلي اوج خليش قضيه كردي وكردا ام كارب بعقليات دنيا ريني دنيا يعني تعامل بدولتها ترك بخور بكن يعني يكيتيا اب يكيتيا كرداب شيب او يكج اهدافي وي رئيسي بقرك ام زانب نشاوه تعامل بعقليات ترك عقليات تركي دنيا قش هاي برقنا هو كردستان تاني دولت قش تنازل جير دكن وقياي كسك دول شي ناسكن يعني قال لك مناطقات العالميه الصومال قطر ليبيا حتى نيجيريا اتفاقيات عسكريه تشكري تركي ام قاربا علاقات سر مبدئيه حسن الجوار تركي ابا بكن مصالح نيوي اقتصادي حتى تدري مناطقيه تحقيق بكن ام شري والشريوي بباريس جبر بيها وي دولت بشتك او مصالحي بتركار خرترج مصالحي مجبر بيها وي كارم درج ما بر سهوله مقابلي تركي درجوان خطوطي اعتدائي برد وقت البحر المتوسط وليبيا وصومال وخليج باش بريز عبد الحميد وكو دسبيك ما امجا بيكر تبخوا خلكي باجاري سريكانيه امي وگرن دسبيكا اريش روجاكو تركيا اريشي هر دو نافچين كردي سريكانيه وغري سبيكر توكو شاهد حال اگر تمر بحثا روجا اريشي بك بتايبتي دربونا كردان سرزيدنوان تشمر بحثا هجمارا كسينكو دربون دويدا ميدا جا هر دو نافچين كردي سريكاني وغري سبي هجمار چو قاسبو اگر آگاهی بردسي تهبن جماره آمار ما مصطفى ساعات شهر كيم 10 دقائق الطيارة قدس قصفة كرن باجاري سريكاني دما قصفة باجار يعني رباك قلكي زيادة شيبو ملت قلب دركتن شغ يعني تقريبا سدين نوج ملتي سريكانية وقندواري وغريس دي دركت تقريبا ست حياة سد وبينجي حزر انسان دركتن جواجير يعني اب هجمار ازبين بلكي قلكي نيسيكي حقيقتي رجاء دنيش طبعا باجار بالا بوجار بشتي او شر بشتي خلص يعني حسب ما قريب اصلا بقريه يعني تكار اعتبارك باجار ريسبي ومناطقي وغري سريكانيه ومناطقي وغندواري كامل بالا حياه اناج بله بريز سعدون بج دزدانا سي باجارن كردي سريكانيه غري سبي وعفرينا روجافاي كردستاني هرسي نافچين كردي هاتن داگير كرن جاليه تركيا جروبين چكداريين بسر تركيا به جدزدانا هرسي نافچين كردي دوزا كردي برب چه اقاركي بچويه
بله الو بله برز سعدون دنگه تدبیزن کرم بید سورا مافوق پرساتا گش نگیشتمه برز انها سه نافچین کردی سرکانیه گریسپی و عفرین هاتنه جدزدان هاتنه داگیر کرن جعالیه ترکیه و گروپین چکدار یم بسربه بردوام بن پیکرن در حق هرچی نافچین کردی در حق ولاتین کرده تین کرن به جدزدانا سه نافچین کردی دوزا کردی برف چه اقاره که بچویه الگوری ناریناته دوزا کردی نهال کوی داره بله دوزا کردی آنا دقوناغك قلقي هستيار وزحمت در باس دبي ارك واجب لسر تفگرا کردی توایی و تایبت انجمانا نشتمانی کرد و پارتی یکیتیا نشتمانی یه آنها دیالوگ دنه دبی روکه بری روکه ویدیو دیالوگا خو بداوی بکن اگکاربن مالا کردی هلوستا کردی بکن یک و بیک شانده بری خو بدن هزه ناب دولتی ایگ باندورا وان دیرکل سر روشا سوری هی و تایبت امریکا و روسیا و امجبیر نکن ترکی و ایران جی گکاردن حبی وی زراره وی زحمتیه لسر ملتی ما سبک بکن بتایبت دوان دبریگ کتی بن دسهلاتا ترکی قال لك جرينجي ام حبكي او تبقرامه حبكي سبك بك لسر اوان كسي قدف جملكم عليه خبردان وبنابر بون وبلا بون لجند وباجارة ود كامبادي جيانك قال لك زحمه درباس تكن تدر بي ملتي كرتي درباس نبوي دبيج ريفابريا خسر وك انها بواجبه خراب وحتى انها بواجبه خرانبي وك لازم قارب تفقرا كردي قش سر هبدو قارب آلي كاريه وسبكايه لوان بك دفيرا وشيده قال كي جرينج ام بيجن نبيجن سريك عنيه وجريسبي ودفرا عفريني حتى نها بشكن دولتا سوري وشارسريا روشاوي وغريداي بشارسريا روشا كريزا سوري بقشتي باش تشاور هلوستا پیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه داره بتایبتی که گروپ چکدار بسر اپوزیسیونی ونه بن پیکرن در حق ولاتین کرده بردوامن گوهرتنا دیموغرافی لنافچین کردی چید با ام بیجن بن چافکرن رواندن اشکنجدان زندان کرن در حق ولاتین کرده تیکرن بیکو اپوزیسیون سوریه تچارا سریه که جویرا و شیره ببینه تچاول هلوستا ائتلافی دناره هلوستا ائتلافي هلوستا قلك خرابه نيجاتيفه هلوستاوي او هلوستاوي هي سير دست رژیم ترکی دي دست دولت امن ترکی دي او چکداره ارتشا ترکی درباسی سرک عن يبون وعفرين وغريسبي او چکدارانا باندورا دولتا تركي لسروان بترجع ائتلافه واصل تو باندورا ائتلافه لسروان تني وقال لك سر كرد ائتلافه جي اعتراف دكن انه باندورا وان لسروان جروبي چكدار تني او جروبي چكدار بپره وتوجيهات دولتا تركي كار دكن بل قال لك كاري خراب دكن او جروبي چكدار مالي كردال لبان هرسي دبرا تالان كرن بشكلكي كسك ناصورين وكسك يقيناك حتى دري وشباكا جبر خانيا درخستن وكرن حتى شريكتي كاربيج جديوارا كشاندن
برنه او كسي او مالي قد وان دبرات وان باجارات مانت بن دسلاتا بان جروبي چكتار دي روشك لك زحمه درباست كنت ميت معرضين جقرتني نزانن دبيجن دبي ام نزانن امي كان جيبين قرتن جغيني ايغ هاتني قرتن وايغ زحمتي ديتن وايغ تعذيب سربستيوان ديتن بريس سعدون دوي دميدا پشتی انجام دانا اپراسیونا ترکیه بو سر روجاوای کردستانی دو ریکفتن هاتن کرن ریکفتنک ناور امریکا و ترکیه و ریکفتنک ناور روسیا و ترکیه ده بنارینا تا او ریکفتن گرانتورن کو نافچین دنیا روجاوای کردستانی راستی کارستانه یان تو گرنگی آن ریکفتنان تونه او ريكفتن قلكي قرنجي ريكفتنا امريكا بتركار وروسيا بتركار قلكي قرنجي جملتي مر جملتي كردستان سوري بس امنكار بيجن قراتور حيا داويه بلا وك براي عبد الحميد قد قال لك غد دستي تركي دهن وتركي كاري روسيا ولا امريكا اغراء بك ومصالحي بان هردو دولتا جيب تركار هن بس في دري دمين النقطه ديست اميلي بقرن افكر تاج ترك بكارتين لجم روسيا ولجم امريكا كارتا بككي وقتا بككي جي نقل برجواندية ملتي كرد لكردستان سوري بفكري وكادري خو جوي دفري بكشيني وفيكا غتيج دستي تركي درخي وهالوستا تفقرا كردي سوري وخرد ببي وحتى هالوستا امريكا وروسيا جي لهم برا تركي وخرد ببي وام بهيفيني فيغا بابيش بله برز عبد الحميد تيم جمتا اما بين سر چاره سریه انها هر سی نافچین کردی دبن دستی ترکیه گروپین چکدار یم بسرویه چاره سری جبوی وگره هر سی نافچین کردی بو روجاوای کردستانی چیه اگر هیا کو هر سی نافچین کردی وگرن وک بری و در بدر جاره کدن وگرن زیدن خو وگرن سر مالو ملکن خو ما مستا يعني بريت شيء جبونا بقرا سريكاني عارفين جريس بيزون بلكي بشار سوريا سوري ربع الا مفاجاه دي سياسه كتبنا مثلا بس انا تشنا هنا حتى روسي يعني با مستديكرن با انا كسيكرن روسيا يعني مرد بين اورتوان وامريكا وك هر صراعات الزمان هي السر وضعيه كردي سر جغرافيا كردي بخوا امكار بن بيتشتي استغلال بكن باش وامكار بن يكيد ياخذ زو اعلام بكن زو ترين وقت جبا خطر شقوا ام داخرين دعلانا يكيد ياخذ خطر مسترد ام شقوا كاربن زو بكن ام بقين هفدو ام كارن فانكا غتي خوش استغلال بكن بروسا جيره وامريكي اجير يعني انا قايلو بيانك جبيت الابيض دركج وتمديد حال القوار الوطنيه البيت راه تشكي قال في باشكو جبونا مجبو حيا صلاه 1020 في وقت ده ام كاربن ويا كتيا خو زوترين وقت اعلام ام كاربن فان مصالحي فان دوله افخر تحقيق بكن ام حفاظ صار فان مناطق ما هي على قلبكن لا او سؤال قرك او باميتشا واحد حفاظ صار فان مناطق وانا بقريم بر انا اب مناطق دن او خطر دن اب اتفاقيات اك روسا عولي بتركير كرن وامريكا عولي بتركير كرن بالاساس يعني نهايتها مي بطيء جدا حقيقة أنا خطوة أمريكي قال لك هاد جوهرتين تشتي أو بالك تشتي أو اتفاقيات اكتبون بريز عبد الحميد أجرت السر هيليبه بريز عبد الحميد دیاره میوانی ما پیوندی الگلوی هات برینز بگرم جمع میوانی خواه سعدون شیخ و اگر تر هیله به برز سعدون اگر تو دنگم دبهیزه بشی در بسمون افصاله که سر انجام دانا اپراسیون لشکریه ترکی بو سر سریکانی و گریس پی ام بیجن گوتن چی دوی در باری ده گوتن آتا ایتالی
ببوريني قضية برساخة دوباره بكرا پشتی درباسبونا سالێکێ لەسەر ئەنجامدانا ئۆپراسیۆنا لەشکریە تورکی بۆ سەر ڕۆژئاوای کوردستانی بتایبەتی هەردوو ڕاوچەین کوردی سەریکانی و گرێسپی گوتن چییە دوێ دەربارەیدا تو چ دبێژە؟ بەێ وێ گەلێکی خۆشبە و وێ بەرسفەک پۆزیتیڤ بە و بەرجەوەندیە ملەتێمەی کوردەبە وەختاگمە تەفگەرامەی کوردی ئەنجومانە نیشتمانی و پارتیە نیشتمانیا کوردی گەکاریبانە دەوێ ڕۆژێدی یەکیتیا خۆ ڕاگهاندانە ژ ملەتێ کوردر و ji hêzê navdewletî re ew a gelekî giring bû û a milletê me hêviyê xwe li ser wê yekîtiyê wê diyalogê girê de mixabin gelekî hêdî dimeşe û rewşa milletê Kurd gelekî zehmetê û êgê dijî milletê Kurd ew dijminê milletê Kurd jî vê qonaxê istiqlal dikin ji bo bêtir bercewendiyê xwe bicîbînin xwezî gekarîbana zûtirîn dem bigiyaştana hevdû û wek dibê inqaz ma yumkin inqazehu bikirana divê dema hestiyar de divê dema herî zehmet de tiştine henê rast girdayî birewşa Sûrî wê bimîne ji bo biryarek navdewletî ji bo hevkirinek hêzê navdewletî bes tiştine henê wexta yekîtiya Kurda zûtirîn deng bê ragihandin wê karibe tiştine ji milletê Kurd re ew zehmetîne ser milletê Kurd sibik bike û em tevdil benda wê rojê ne. gelek spas ji bo siyasetmedar Seعدون Şêxo îrot mêvanê me bû heroha spasiyek ji bo yê mêvanê me siyasetmedar Abdulhamîd Xelîl zor spas li ser amedebûna we îro li ser vê babetê. Diyardeya revandin û binçavkirina zarokan li seranserî Rojavayê Kurdistanê ji aliyê ciwanên şoreşger ve berdewam e. Herî dawî jî revandina zarokek jêr 18 salî li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê. Li gorî agahiyên bi destê arkê gihiştine doha pênşemê zaroka binavê Rewan Umran Alîko ku bi xwe xelka bajarê Dirbêsiyê ye ji aliyê esayîşa jinê li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê hat revandin heta niha jî caranivîsa wê nediyar e. Wekahman jê derê daye xuya kirin piştî revandina zaroka binavê Rewan li Qamişlo ji aliyê esayîşa jinê ve hewlên malbata wê ji bo diyarkirina caranivîsa keça xwe hate piştrastkirin کو مالباتا وی جمالباتا وی راحت پتراس کرن کو کچاوان لناوندا اسایشا جنه لگوند هیمول گوندواری قامشلو یا ناسکری به اسایشا کانتونا جزیره لبرانبری هولا الروابیه همان جدری سربار کر کو پشتی سردان مالباتا زارو کاروان دیا بناوی روان جناوندا اسایشا جنره بر پرسن دوی ناونده دارت کرن کو او زارو کلی جموانه روان عمران علیکو جه دایگویا سال 2004 جه گوند تل حسان یه بسر باجار دربیسیه و خوندکارا پولا 11 لدبستان باجار قامشلو بردوامی خوندنا خود کرد. بله لسر به بابت جی امی راوسن امی بزانبن زاروکا بناوی روان عمران علیکو چاوا جالی اسایشا جنه لباجار قامشلو هات رواندن بلا ازانیاریان بهتر جه باوی زاروکا رواندی برز عمران علیکو ورگرم برز عمران دنباش سپاس کوتیرو میوانی میه دست بکه گرچمر بحثا چروکا رواندنا کچا خوب که روان دیچرا شکیت کچا تهات رواندن و جالی کی بکرم بک دنباش و عباره و تبدا بخیر به سر چاوا گلک بخیر هون و تماشاوانی و دلال براسي از ما مستعمران عليكم بابي روان كجا من صفايا الضايم لباجاري قامشو خلنا خبر دوام كي ام تبدو دانم قول لباجاري دربيستي ولد دوراوي تبدا عمودي وغيجي ويجي دبستان رجيمي او دبيجن تبدا هاتن قرتن دونا بير روجا چهارشنبه
او بخوشو خامش يعني كابنر بدبستاناوي هي تنفكري وقت في وقت كاري روجانا بله بريز عمران كرم بك دما قلت شو برتي او شو هفالك هي جير بيجي سحر حسيني او جمال حسينيه بشبل جمال مين يقول شبيه تليفون قدبون ام نمازان انك عم تشلو بير بتشتغل كام لوكي دمكي يشلو ماي بس يعني او شو نايب بخوا نتشويه جوهر تبلي وان ببي يعني تبلي هبلا ببي يان تشك بالاوي دهي يان جماعة جزء يا ما أفهم كيف كريه دنجيم خوشتي بله كرم بك دنجي تباشا تمام ليشو أسجل بيشوم دوسكي ما هي كابتن رودي أوجي كابتن طبعا هو مسؤولي اتحاد الطلبة بارتي جو كجاته دول جمبو والجمعي هاتي أو بقواج باسبوري حزك طبي يعني بو دول جم كجامبو وطبي يجلس وفا خلاص كريه ليتي بخواز وروي بذي ورفال جمعية نقول تمام برا الورفاست از سياري تشوم دماز قاشم قامشلو ساعات دوازدين يروبو از قاشم جمعان قوتي فا شو جم هفالاقا شو جم سحر حسيني قوتي زي بقيم جموي وازي فقرم جبوق از فقرم مالي بله ساعات دوازدما بو دوازدوني بو يك بو ددو كستني كامي هرن جي بولي طبي يعني امي ملعبا قناة سويس ساعات شار تمرين هي ام شون قناة سويس ام بندمان كسنهات ام شون للسريا حزام يكلور مغلق هي جي بولا طبي او جناهات كستنبو اذن يعني از بالام سرما يعني كا افزارو بكتشو يعني كما مرناش تغلي كما فنقريا ام بقريان جنب بافيرودي كابتن كاني كتشك والله كامزان بس من تليفوناوي ليخن ام تليفوني بيرد اشتغلن سر واتساب كاتل كويه كاتل شلوي و بابا از نكارم بقرم واز نكارم بيم طيب كويه كابج مربيج قول جمالها بالخ سحر سحر كي وسحر حسيني تمام كا امي تبن مالي فاتعد وحف والتليفون قدبو اما مزقريام هندري باجير ازي ورم نيزكا دبستانا ساعات حتى فاري كستني جم جراجي جم حدقي بلكي الفرونشتي بلكي تليفوناوي بلكي بيرابيرتنا مثلا بلكي وحده خلاص بالانترنت قلت ما تشت صافينك ازمان حياه داويه شبيه ما تصافينك از بقريان مالي وش شبيه حياه باس شيارم كا يعني شبه هذا يعني لبرمي وتليفون قدبو يعني اكيد صدمك هي بشتي مديكيت عم دبرسن كهوالي كي هي كي تن مغوتي سحر رابو غوفا سر فيسبوك جو هوالاوي سر فيسبوك منابع درخص من تليفوناوي خذ سحر تسحر جو تمام السحرم طيب كاني روان جمتي قوتي جو اول قونا داويه قوبل جو خالو ازيتش كشتر بيجم بس تيج جامر نابيجه مگو كرم كي بيج جو جامد اسايش ديه وجو جامد دستي روان قرتي وبري اسايشاج ني سلمانتي چلود بيج جو خالو زوخه بگينه وقيزات هره باش بريز عمره يعني نزاني بو بريز يعني ناقه دار بو كودايكا دوارا اگوج حاجه قامش لوتن هلا دربيسي مرو دربازبه الهلا راسي 100 مترو دخلي ديه تمام مو تمام ازهاتم لبر سكنين لبر اساي شاجني از تليفوني بدي تليفون بكريه جو خالو هر جير بيجي بكاني هوالا پروین جامنه اساي شاجني جامنه جو ويب دستي خو او بر سلمان ام چون هاتم پیشیامه ام هاتن قیزا خو کامه ببینن کامه پیرونن کچام ناتی جمعه تشتكي ويب هفتنه كم نابوچي كم نهاتي بشورشگر كم شاگرد دبستاني او توي دبستاني جيوي دبستاني يعني هاگر گوگ ضمير پیر هبا هاگر گو پچ وجدان پیر هبه او كسا گوگ يك ور ميواني مرو خبابي مالا مرو برا چپس گريك هبه برا چ مشكله هبه
چه مشكله دور تامر بريز عمران بريز عمران دور تايا اهلي تشوي بريز عمران اگر تو دنگی مدبهیزه تنظانی بود کو دایکا هوالا كتشات تسح رز احترامي هجر او خد بينا اسايش جيرز احترامي راس بس بيب اركي خرابه اركي اسايش جو كسي وندا جو كسي ري نبينه جو كسي وانتنبه جو وانتيخ جيكي امن لمالا فرازي اهلتكي ازي تبجينم جيجو تتخوازي اب اسايش اب كسي جيرد بيجو تبي اسايش جو بخدمتها من لديب اسايش نبدا من بقروي بفتهلوكي بدستي زارو كابف وبسلمين اسايشي ازلومي الكتيناكم ازلومي بكسا بروين انداما اسايشا جني اروج ابا كانتونا جزيري ومركزا وخياي وهكذا كتا اخوا جويت خوازن بريز عمران خوازن جوي بيب بريز عمران دماكو هوالا كتشاتا هوالا كتشاتا يا بنافي السحر بيوندي بتركر سحر حسيني بله سحر حسيني دما کوشتر گوت دایکا من بدسته کچاتا گرتیو بریه ناوندا اسایشا جنی تبری خدا ناونده او جنا کود اسایش د کاردک بناوی پروین دایکا سحر هوالا کچاتا چشتر گوت تا چجر گوت برسواوی چوبو تا او ندید تمام از دما قد شوم جي اسايشي سيحه شهر اسايش هاتم تشامه بل يعني وان لمن شغام جوان قلت هاتم روان وكهبلا بروين ولو فاجين وكانه بيت يعني كيش ورقوتي هون ورم ذر وشلو ناسكر هون ورم ذر بله چشتر گوتن دما کو ته پرسا کچا خو کر جبو دیار کرنا چرانوی سا کچا خو چشتر گوتن بر پرسن دوی ناونده ده چه گوتن ته پروی ندید گوتاتی چه مگواز هاتم کچا خو بینم کچا م با آنها بری هنکی آنین جموه وسلم عندنا وبروين وبالعلامه بروين اندامك جموي هبالا وي بوريه وبلكي بروين دناف يكيد ودج برغو براسي از ويني ناس ناكم مسكا شكل وي شخصي وي ناس ناكم كي جبرغو از ولو بالتليفون بس كشكاوي مرشتغلي النظام كي بلكي او بخدنا بواندبو بس النظام كي كاجمر بيج كچام زي ببينم وي بسلمين مي از هرم شكي مويد برب تنه كچام هاتيه طب ابليزي كچام هاتي تمرينه وكچام بريه هگر كچام تشكي بسگريك كيد ورتام نويده فراور بسگريك امنوي باشه بريز عمران اجدما كچات هاتي رواندن روجا چاشني حتى وكايرو تزانياري جموتنا يكو كچات الكويدري كچام دستي مدين ندستي تكسيدي ندستي اسايشي دي اسايش كنگي دستي ويدي دماغو كچام بخواز مير بك انها عمري 16 ساله او بريار او دخن دستي خو دبيج بريار كانتونا جزيره هاتيه بريار كيمي حجدا مير ناك اجد بيجم بري حجدا چناب كچام هر جموان بريار كچام دستيم دي برا دستي كچام بگرم بينن بدن نه ازباغم واذكار مو بباريزم نحيانها حيام مرنزوي بباريزم يعني او نقار ويش ويش كيف باريزم ويش مباريزم باش يعني جويده ميفاج دما كو كچاتا هات رواندن روجا چارشمي وحتى وكايرو روجا اينيه تو زانياري الجموتنه كو كچات الكويدريه تبروين بيك جاري تنديد تو زانياريك تو آگاهيك تو معلومات الجموتنه كو كچاتن هالكويدريه روشاوي چي وضعي ويچيه تمام از تليفونها وتليفونها ويجي في ربو رقم تليفون جيستندنه رقم جيستندنه واو الاسايشه جنيب جي وار يعني كس نكار جمر بيج نلجميو ام مسؤوليتي راناكن او مسؤوليتي راتكن الجموانه ازنابم جواني شورشگر وازنابم بريار جور وازنابم فلان از بيجم كسي فروين جا سحر حسيني مسؤولي او بربسيار لبردي مأساة ومرشيكر وانا اكيد بهندري مخصن يعني چما وي كشكان سلمينه يعني كشكان متشكريه ميفان الجمته يعني چه اخلاق لجم انسان جو حواله كچاخوا
ام هیوی دکن کچاتا روان زوترین دمده وگر مالی و توای زاروکن تمام بچوک ینکو جالی جوان شورشگر و ینکو جالی پیاده و لسران سری روجاوای کردستانی هاتنا رواندن زوترین دمده وگرن مالن خوا وگرن حمیزادایی کو باون خوا و ایدی اف دیار دب یک جاری لروجاوای کردستانی ورا راوستاندن و چهار سری یک جوی دیار دیا مترسیدار ورا کرن ورا دیتن شاندک ج سرکردایتی پارتیا ببورن سپاسیا میوان خوا برز عمران علیکو باوی زاروکا رواندیا بناوی روان عمران علیکو ایرو میوان مبوزور سپاس سر آمده بونا طول سر زانیارین کو تدانمه شاندك جا سركردايتيا بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا كو جا عبد الكريم محمد بالبرسي قشتي رخصنا بارتيا وصالح جميل عمر اندامي كوميتا نافندو هجمارك كادرين بارتيا بيك دهات دوهي واري سردانا غورا خواتكار واندامي كوميتا نافندي يا بارتيا محمد امين عباس لغوندي قاستا بانيكر دوشاندك جا سركردايتيا بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا بجداري دشينا خباتكار عدنان رمضان ذكر دو بينشم شاندك جا بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا وهر دوري خصنين روشالات قامشلو يا تربسبيه ين بدكسي بجداري دشينا خباتكار عدنان بشير رمضان اندام كوميتيا هرمية بدكسي ده لغوندي ديرونا قلنجي يه بسر دفرا آليان بكرن شاندا پدکسی جهر یک جه محمد اسماعیل بر پرسی ریوبر یه پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و هر دو اندامین پولیت بیروی پدکسی نش ادزازا و محسن طاهر هروها اندام کمیته ناوندیا پدکسی نافع عبدالله لگل هجمارک اندامین پارتیا پیک هاتبو ده مراسم بهیداری خودجی رازی عدنان بشیر ده محمد اسماعیل بر پرسی ریوبر یه پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوتارک پیشکش کرده ده بحثا کارو خباتو دلسوزی خودجی رازی کرد هروها عبد الكريم محمد جي اندام پولیت بریا پدکسی و بر پرسی رخصنا گشتیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ببونیا کوچبر کرنا اندام کمیته هرمیا پدکسی عدنان بشیر گوتارک پیشکش کرد وك عدنان نامرد ناملاتي خدا برهمي وخباتاوي وجهوي ورولاوي تمينل سر أستي حمي وارن ملاتي مثلا درباز دبر دين بونا قاعدة ملاتي كرد رزقردنش با خلقي في سيستمي في شي وزيرا دقري والجمع قال لك القدر قرانا وقال لك بوهاي براسي خورتي مع حمي تمنت كن قول يعني سردستي زانبونا وكوي وك شاكرتي ويبون حمي ورادا دنيا حمي ملات حمي جي خاص بوكاري فت حرجال كده حرق صاد وقته انجمنا الاجتماعي كردي دا رولا كوي وكو هبش كاري هبش دناف حمي نبو باردية كيتاني بو ملات كرد بو قضية كردي آزاد رمضان برای خباتکار عدنان رمضان دوم روژا بهیداریا نافبوری ده جبو یارکه آخوی و سپاسیا پارتی و هوالو هوگری خود جرازی کرد. ام بنوی مالباتا خوا و بنوی گوندی خوا ام سرساقی جملاتی خوی کرد تبارت کن و ام ج پارتیا یارت کن و ام ج گله ام ج گوندی خوا را تبارت کن و ام دبیجن ما مستعدنان گلک کارنی گرنگ دواره نتوی دواره نشتیمانی دا کارنا گرنگ گرن و کارنا گرنگ پیشاوی هابون لمخابن افکو جاویا داوی ام حمو تشتوی ساکناندن عدنان شيروكا كوي افيني بديروني راهو هر لاطك هر دارك هر كفرك هر بوستك جوي جندي شيروكا كوي افيني عدنان راهو وعدنان به آلیکاریا تیم آرکه گشتان و چند جواره هاتا پیشکش کردن حتی بولتن کردن ببینید خیر و خوشیه ده هر شاد